Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sila esinilethela khona-ke iy'ndaba-ke ey'thinta-ke umculo kamaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kamaskandi osematheni kulezi nsuku ugatsheni ukubonakala-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke ey'hambela yedwa-ke futhi laphana kumncintiswano-ke wekhwantamu-ke lapho khona abaculi abafakwa khona-ke ngamavoti. I-top 30 yanamhlanje ikhombisa ukuthi-ke ungunamba 1-ke laphana-ke kubaculi abavotelayo, futhi-ke amavoti akhe abukeka amaningi ngale ndlela eyisimanga, kanti siyambona-ke naye ey'nkundleni zokuxhumana-ke enxenxa-ke abantu ukuthi bamvotele kuloya mncintiswano. Ulandelwa umenzi namagezi amahle noduma kahle-ke nemfezi emnyama laphana kubaculi nje abawu-5 abaphezulu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo mncintiswano wekhwantamu. Ubona ngabe leli khwantamu lizohamba-ke liyophongolo noma-ke kusazoshintsha ukudla epletini? Ake sidibane laphana kwi-comment section ngezwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcina subscribe ungizane nebhelo ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha si-channel sisebonga.